wasdo ias tirohaki nahule honi tuho wargaulan dang tagamoni gabemu bahasian holok kisah hodoi posrohan mahenok kuro sonang rohamito tu solo asok kuro saya marsako maranga hape ito pinangido ni roham gua tokuro asal masonako ganu parionia holan name kelho ito asa hotulini rupami hasia
keluar dito ti porbedia. Amen. Rak mahitama dok tanya tay. Ale Yesus Tuhan kami, beren kami adison. Pinagmahamido kami sa luhod ng adison. Asiro kami sa palulong kami. Amen. Marulupulok mahamu aliak kapartigor mga sahod Jehovah. Taluk marede akka naujur maroha. Maras ni roha mahamu ali ang kapartigor ilagasan Jehovah. Dalam puji haduma warna nagagay. Pinuji madirata nasumanulak ko tanyaki. Manang asin ni rohana de sianaw. Saya tujuh kudo ang kapapahilan ni Jehovah. Saya utok kudo harumangan at panaginahin siya naruri. Naringgan si dudulo na mamuji Jehovah. Dohot mangindehon kuarmo ali na tulipo. Mamarikahon kasing rohang manugot nai dohot hasitoan ikorgin nai. Martang yan mahita. Mau dati di pasahat roh nami tuho di bata amanani ala asi dohot kolong ni rohang namadungani jalan na mga ramodi daging dohot to dinami tidosoha ni marbungo marlas ni roha di manugoton dinanaing mamukta para daton kami di bagasan sa darion koma namiyan dito matumanani asa di bagasan dememihan ni pasu-pasu ma ulaw na niyon di bagasan las ni roha jala hasangapon di kuarmo jalo ma tanian na niyon marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mari kita siyan nomor 25 sa databel. Maras ni roha ikaw ako dinibata sini rohani dobomoturohatai tukadoa margoin ison sagareo deson sagareo diva heniva gogome maetaon sude mamujinu Yesusin para seroha godangin si anas ni rohatoi yuan masogote yuan masogote. Martang yang menghidang ima dudu alilibata sebab maras ni roha dohami tomon di manugot narion mamuji ho marhiti sa luhut na kapabayaranmu ingulu nami alani Tuhan ajari mahami lahumananda do pamilangi sa luhut na kapabayaranmu ingulu nami asa marhiti Tuhan kau hami makomolatehon sa luhut na kapabayaranmu gabi urutanmu Tuhan asin roham nang pangarbojonmu di permumiton dohot perdalanan ingulu nami ali di bata nami di botohodo Tuhan ulang nami sadarion ima dinalaho manggaran at nagok kami tuhula nami Raja Silaban alayali Tuhan adorok sodi ulahon kami ulahoni rikodo Tuhan pardolo kami laho mamuti ho marhite ete puji-pujian mi daun martangian kami manghido panguripan murang asineroham lumabi Tuhan marsihor kami dalam mauas
lahon tumangihon hatam alani pasrohan namin Tuhan disakap tuntulan namin sa daryon lumabi Tuhan di badan namin di badan daryon asang diat todim to di perbadian nima namian dalam mula di bagasan ngulu namin asa kardalo kami Tuhan barita nauli nalahu patorakon ni naposong anon ali Tuhan ima nagabi ujahan ni ulon nami sa daryon alani Tuhan posdorohan nami sa lunak ka huaso nalau mengganggu ibadah nami sa namamuka sa ating mamujungi posdorohan nami Tuhan na margugui ala polin horan hodo si sokon nami ibagasan Kristus Yesus Tuhan nami na mangului atong Tuhan ngulo pimarlok dosa ngulo nami na mulaw nami posdorohan nami marhitu asang mudar mi urasi kami Tuhan asa tamahan ni rodong tong martangian Tuhan marcalo asin ni roham atong ibasat kami atong ibadah nami on ibagasan Kristus Yesus martangian kami Tuhan amin. Martangian kita mesti Ido tutu ada Tuhan di batang perdekat bahasa jala para siruhan na sumur bisut Tuhan nama pungru kami maras miruhan ima Tuhan nalamat dalo doang bar ada nabukma pakai lemon nami Tuhan yang kau ulan Tuhan di bagas kadadu ada orang seulok kami ulang adat si batahun nami Tuhan tungtama kami Tuhan tutu manangiun hatam dari dia nagari ujahan ulang nami di bagasan sadar Tuhan alani Tuhan dong mahoni tong-tongan nami Tuhan mangaleo dame 12 miroha asa mardame marsonang mardame sonang mahami tutu mangulaw ulang nami anon ulang adat siapa tahun nasa marlomo Tuhan atau pasu-pas Tuhan ulang nami sadar suasoni Tuhan di keluarga ni ibu namin tur kami pasu-pasu na sila Tuhan asa gabi keluarga berbahagia na sila Tuhan tuarupan sokongan diarupan nami yakang lalu Tuhan atau pinuji pinasangat magwarmo Tuhan di bagasan tikiw ulat niyan ruri sa ilin-ilina di bagasan Jesus Kristus ani marpang iluat berkamu amin. Tahun di Marites yang nomor 257 saya tamu. Semurung siang sambut naruha inalang ramuti ate-ate doho pikiran muna dinalahu managihong hata ni Dirata di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami amin. Huyan itu hata na inaholongan hata ni Dirata nasahat dihida sadario imana diawian siang pesalmen bidu 126 mulai siang ayat 5 sahatu ayat ono soal mahatani debata
Akana marilu-ilu laho manabur, marul pulup dosogot laho manggotil. Mardalan-dalan pe ibana uhut tangis, pausum-usum boni sisabur honotton. Rodo ibana sogot marul pulup, mangusum akka tibalarna. Saulat nayu jahon. Akana marilu-ilu laho manabur, marolopolop dosogot laho manggotil. Mardalan-dalan pe ibana uhut tangis, pausung-usung boni sisabur honotton. Rodo ibana sogot marolopolop, mangusung akka tibalanda. Ido sahata horasma dihamu salhutna. Kurian itu hatta naina holongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus tak lumo bima di hamuna dua doli sehat doli sehat dihoy nang buru silaban sehat ketiga bulan tahe hamu dung di pasu-pasu di kotamu dobe tanggal 3 hamu di pasu-pasu. Bulan na doin na hindi ingot. Kumano? Ingot jo. Tanggal 3 mahamu tiki di pasu-pasu. Unang araw na mapabuaho. Ayo. Mula nang diboto hamu dan berjanita. Tanggal 24. Toho. Orang diusir dia mah. Orang. Ayo. Tanggal 3. Ini dong, nanti 24, soalnya 25. Ayo, terus nyuruh hamun ayo. Ubain pe tiki 5 detik tuh hamun. Pas do? Tahu do? Iya. Tanggal 25 bulan 5. Ikut dingo tidur lidah. Jadi 3 bulan mandung, tak pasu-pasu hamun saat sonari. 5 bulan, itu? Jadi 5 bulan lebih, itu enak? Oh, dia lebih. Doli dohot dihoi nang baru silaban. Nggak 3 kali kamu berbeda di jabu. Nggak 3 hal yang berbeda. Oh, di dalam doa kayak di jabu nak kiamat. Teman berbeda dulu. Dah nama. Iya. Jadi keluarkan naina holongan doho diho amang doho diho inang boru silaban. Memang nunga macalo pamasu-masuk kamu di tanggal 25 bulan 5 nasal pui. Gorando aka si taoron, benar? Gorando aka masalah, benar? Dihoy nang boru silaban? Toho? Benar. Ya, di kamu naman doho kamu dinang naina holongan, kurang dohala mangido, kurang dohala nai ngadong rencana on, alay, titiki roh hasusaan, pitor mandiri, pitor sae, pemikiran na JPK, aladang buing, dibuat nasida, marang diusahawan nasida, dibuat ma jalan pintas, ima bunuh diri. Alanya ngaliling setar paima, ngaliling di pangido, alay na dilir di bataro ujungnya aha, pemikiran sempit dibuat jalan bunuh diri. Lagi dan di pangido di bata, ya, itu adalah sesat. Merencanakan yang belum saatnya. Berarti di pajuluhun nasida do di bata membuat osaka. Tetapi orang yang halak namar
pakirimu di debata, lah 3 tahun pelelengna, lah 10 tahun sampai 5 tahun ali bolo halak nama mulu di bagasan Tuhan, halak nama pakirimu di debata, lah pikeliling petaho Tuhan, kupai madon. Lah madalang peau, di luar di komang adong do debata nama dong ani. Ihita beda mang dohotamu dinang na hinaholongan joro di Tuhani. Masa kopi doli pikehali doho amang marminggu. Marang dibuat koy nang burus labanon marminggu. Pikehali. Marang dakya. Allah membaik. Di alaman ni keluarga Nabion. Dan secara kebetulan kami ali Tuhan boi maksaur dohoto dia para tikio. Dan alani hakukoon nami boi kami pajupang ali amang. Alay siang asini rohamdo. Nang dipapungoko kami. Dohot anak, dohot boru muali Tuhan. Napos dorohan nami ali Tuhan apala dibukaho ulaw nami sadarion. Ikaw di ujungi horo Tuhan ulaw nami di bagasan las kirohan hot hadameon nasyat koi. Mangido mangusehami dan opanmu nabadiay ali amang nabasa. Pasu-pasu keluarga ni anak tohot boru namion. Molo pigodang aka arsak naw liadopi nasida. Molo pe tung macay gali pamahakang nasida. Dinaro aka arsak dohot ilu-ilui. Dinakoro Tuhani jaminan. Ikon diganti hodo aliyamang arsak ni rohai. Gabilas ni roha. Bahkan marolopolo pangyali Tuhan. Ajari mali amang yanak komon. Asa di bagasan dami dohot holong na siyang koi. Di parumah tanggaan na sida Tuhan. Ajari mana sida ali amang nabasa. Asa diingot na sida bagas joromin aliyama. Ay ido jabar nami lahu pacupang dohoto jala ido pakirimon nami ali Tuhan. Asa marhapor siyaw kami dohoto. Aliyamang nabasa di keluarga besar Sihaan dohot keluarga besar silaba tarumowi man tunatoras nasida. Ajari manotoras nasida liya mga basa. Asa magkatamot mamudahot tua kaya nakon nasida sesuai dohot hatap dan secara emosional. Alay siyan lapok ni rohama, siyan hatam ma Tuhan, kaluar hatas yang pamangan namin, lahu mengajari tuak kaya nakon na sidaw. Ajari mali amang nabasa, akak keluarga besar siyahan dohot silabano. Asa gabi keluarga si tiruan manasida, asa gabi keluarga nabiyan tidak jahuban na manasida. Moliati ma aliyamang nabasa. Suang-songon niya ni Tuhan. Jonjong ima ulaon para daton ni anak dohot boru ni Guriamon Tuhan. Niyan maho di bagasan ulaon ng yon. Jalapang ke mapadehata lao mamuluhon ulaon paksa dari ono. Na postolo hanami ali Tuhan. Adong do Jehovah naman dongan ihan. Jala adong do Jehovah na sa niyang di bagasan ngolo nami. Padauma siyan uwaso ni si polisi mengganggu ulaon adat abataon nami sa dariyon. O mali Tuhan tangian nami. Basa tami matangian dohot Panginoon nami yon.
di bagasan kuatnya anakmu Yesus Kristus martangiakan Tuhan. Amin. Kemarin kita yang nomor 210 kasih somma kata pelata. Nadong di Luaton. Alani Raja Nabi yang dorokso di Jalohami Totor para kuni hodang nami asa perjodoh alu-alu damang maju dua mata nomor 2 di bata. Kami. Boleh lemak nomor dia lulu damang laus berdua damang mau kudu di damang mah alu-alu manang tomat raja inanta surukada na lihat na lulu. Mulia kemah, dia tentu saja mula-mula sejak mula toba. Berdama magoda mula-mula, las pada rumah nang tu pada soba. Lihat nama perhorasan di rumah tangga ni anak tu permain nami. Kau ketikin nama itu pedam ma godam lihat ini. Ini ya. Ayo ni mati, kapag mati kion, situasi nama susunarion. Aja di hamu baru main nami, do anak nami. Baik, maju kamu, tujuh langkah. Jangan lupa,
Jadi semua lima dia anak departemen nami deh. Terus semua dia mah nabuhi terpesat kami umma. Hingga pembaru putra sembari bata marbawain nama hingga. Songonondo si bata do songonon. Ade, aja dia pe. Arum do dalam muna tortor muna, manut tordohot. Napola, ido deh. Nanggo pada sehari. Ade. Aduh gading kasanya, tua dan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan totor badak, si baru tua dengan goyang-goyang. Aduh seksi kasanya, aduh gading kasanya, tua dan muda bergoyang-goyang. Goyang sudah sayang, berlenggak-lenggok. Kerabat juga sayang ditengok-tengok. Artinya langkah berputar maju mundur, ikut irama Melayu. Bawalah ulo sayang atas selendang, tangan motor sayang sambil berdendang. Kanan melambai lembut menari-nari, putar ke kanan dan putar ke kiri. Gadis Melayu dengan totor badak, baru toba dengan goyang deh. Aduh seksinya saya, aduh gadingnya saya, tua dan muda bergoyang-goyang. Goyang. Siap dan mau berlayang-layang. Goyang-goyang anak teli, goyang-goyang sambil menari di tanah lama. Goyang-goyang adik saya, goyang-goyang siap dan mau berlayang-layang. Pohon beringin, cabangnya 5, tempat bermain siang dan pohon beringin, cabangnya 5 dek, tempat bermain siang ada. Marilah muda menjadi langganan, marilah kita bergandeng tangan. Jadi lawan dari menjadi saudara, marilah kita bergandeng tangan. Goyang-goyang anak teli, goyang-goyang sambil menari di tanah lama. Goyang-goyang adik saya, goyang-goyang siap dan malam terbayang-bayang. Goyang-goyang anak teli, goyang-goyang sambil menari di tanah lama. Goyang-goyang adik saya, goyang-goyang siap dan malam terbayang-bayang. Goyang-goyang. Iya, biar kita satu mengamam muka berdong sayur kamu mari kita masuk-masuk dan pinasahan di Tuhan kemari kita kosona. Sekadariun iman dinalahu maulun ada tidak mangkarar ada naguk diulai. Jadi isok kami nomor waktu kita peparna putra sembari bata tu sama dia baik nabuhi terpa saat kami sian silas nirohata agiat mah hatanya judul mado titiknya do golak-golak do yang golak guna so melipe di anak do di parmen kami. Nah putar pasar kami di Batam manggohi pasu-pasuna. Saat masolu itu mah tubut kena 3 ras. Tunggu saat kajalo ulot pasar dari 5 di 2 di gondang ta. Dia masa tidak diprogram itu baru rasa tupakan yang makan nomor 2 di Batam. Jadi permusing kami. Ya dia. Cuma kami mah 2 di gondang kami. Tinang ultu di Batu Banu Adam dan Mas video. Das baru mu. Ya dia.
Jadi lama nomor ulang kata. dari Bandung. Oh, terminum bang. Itu. Tapi, orang si berita itu beri di Silaban. Beri di Silaban. Jaluin. Dari itu beri di Silaban. Anak tubuh di baru Silaban. Dia lah, jalo. Ekor tinggi hilang antara berton di sakulung dan tayi. Itu, bukan. Tui beri di Silaban. Ima, gudang mama itu. Udang dodo kamu. Tu boru di doa sabol to Kutabara. Rohamson. Boru di doa sabol to Kutabara boru nami. Oke. Itu. Bere do ti bebere siak Kutabara. Bere do ti bebere siak Kutabara. Udah nih nama coli itu bang, ada mana dia? Itu. Ini bisa tim doa. Oh lo. Ina saat ma borasi begitu di tu pada dua disuhut. Jalo itu. Pada dua disuhut. Itu. Borasi begitu di tuna dua di hutan. Dan tujuan di hutan, itu sehat. Borasi begitu di tuna dua di hutan tahu dah kawin hari hutan. Ngajak gitu lah. Oke. Iya. Borasi begitu di muse tu pemerintah setempat hari hutan. Anggung-gomi, Anggung-gomi. Oh, dan tujuan di hutan mah, Panjalui. Oh, lo sadari. Ini mana tuh lah? Yang ada merah hurang kan? Oh, Bola tu ngadong merah hurang. Ada untuk beri surat buat tu ngadong. aku hina merah tuh lah. Manggohi masudi. Pasal mak. Pasal apa pasal? Kalau tidak, aku hina orang tu. Iya. Hula-hula perdosi dot siagian tulang si mamora. Saya hatam kita raja nami. Ima bola tulang
Siahan dot bonanyari siahan sadahata mahita. Songoli manang bonanyari bonahula sinai nate. Sadahata mahita. Pasto kami, pasto nakam. Adong do hubo kami amang guru borasi pritondi. Odik sosadia bei na hubo kami las marohamuna. Asa prima tokti bahul gaul pasarongan. Pirma to demu luju manang pasamota. Asa siditik siopa magulang-gulang pangarahuna tung songoni be borasi prito di na hubo kami. Saya itu gurang nama pinasuna. Sido mahayang guru. Jadi surima raja nami raja bulu di ulah yang saluhutna. Digukon tu jujur nami itu. Tunga. Jangan kita di bugunalan nami nama marjul si kumpul nasa pangisina. Raja nami di haroromuna digukon nami nakin. Di bahasa tamudo ima marhite silas nerohamuna ima marhite boras spiritodi asa dohono majelis tul mado asa bagot to nomor harto dodok to nomor rupian boras pami raja nano kumu nama calo tuga dara di hamu saluna hula nami nama ngalian matutu jadi so lima raja nami wah raja nami do surat Allah kibitulan nunga ison noaing ima burguna permain nami anak nami hilamuna bila rohan nami raja nami atau rakso taududi asa perjuluma jalo hamutu di gondang muna sa dumitin non rohami pasobatu aduban ni raja so ni ma raja nami pangiluan nami dan dapat jolong hami pabudi raja nami do sumarwata te ngata-hata ai udah bulak kombe masih pasang apa behita te ngata-hata ai memang komanotor hitari sonate jadi do sumarwata manotor mahita te mak jadi hami dan nama buat ni gondang kami amang guru hamu cuma buat tuan ikut par guru mah amin wae. Hami mah jalo kodang mula-mula nanya no. Katanya tuh hamu ade. Lima. Soal lima. Par musim nami. gabe mah Marmula gabe, marmula horas. Pai ma mula ninauli, pai ma mula nedingani. Gabe makan. Saudi jalan dengan bulan bulan. Oleh tema perbusi nami. Sama-sama kamu be kota mulai kina saat ma tuang mamang guru. Jadi mulai tema raja nami raja bulun asope dihidate asa rohita pada mulai tema sopa tu depan ni raja nami tu semua dia be tung horan sapuluh jari pas bisa ada hal perjukus maju tu raja nami kas marwani raja itu raja nami alai tamama dihita asudon. Halo, tangi hot, kau main jodoh na, masuk batu daulat tak? Ate, rumah.
nami mandapat raja nami Ostoro nami martetegang muna to katikin mangihut ang giat marparpuyuhon aga tano do boni lalaw salomon ni helamon to katikin mangihut ang giat adong lalaw pasangapon amo ka hula-hula nami to katikin mangihut to so ni raja nami diro nadudua titipan ni pag walang kuyang kuna so ni raja nami dalan nami masuk patuluban ni raja di bataman to anggo naman nagpay pasuna siduputi kami raja bulun mulai ate mamang guru tinaro kamu lawa masuk pahami laos di bawah kamu marbunga-bunga tangan nami kasih marwani Tuhan sinur mana pinahamuna gabi na niulamuna oras sudah kita jolma so ni dot ngadudua madoro nami bagot nama halto mga tubudurobian oras mahami nama jalo saya tubuh mah dihamu sikat ina mangalian gitu raja nami jadi somoni marah asa hubere kami majo panortor ni hela nami dohut guru nami ya otik susedia pian nunna boy parastor rohani guru nami dohut hela nami lasmaro hamuna doh bara lain nami doh ibodo nami dote do leta do ibodo ta ido raja nami tukar jol mah hamuna ido